Daga mensim jonggo jing terang bat ke jing angnut bantrei bat bantai ya kimlang salang hatem ribhoi. Da kispangut kisamla ke tem ribhoi kilai lumlang haka khanyo terik unai tung arjar arpulai hanong po. Na ke banta ban seng ya gawi ke kenhun ke bakentup ya kisamla bat kumjuru ke balasan. Ya gini ke kenhun seng bahalang batamai Ribhoi district la itu da ke Ribhoi People's Council ke balalong ha ke jingilam jong samla Jason Lennox Nongrum ubri wini kisamla bujumi bahasa kemat haka kam imlang salang. Hakini kesengi legit bat penskem ya usamla Jason Lennox Nongrum banlong kum konvenar na kebentawan penbit penbiang ya kikam ban penlong ya keseng ke bapura ke bakentup nadu kariti trikam badru ke jing penbet ya ke jing penlong ya ke jing jit ya kinongkit kam jong ketika kenhun. Shushu ahdin kejingi mirjingmut jong itik samla ban thau ya ketika kenhun ha kini kisengi kibladam la debru ban chena ya ushap la neu logo jong ketika kenhun ya kebala pelai pajba amanta kesengi na pendana ni bat na penskem ni ya kani ka syap ka logo jong keseng ban lama jong kani kanya kini trikam kejam dan itu kita kum Ribhoi People's Council. Kumka jing boromia ke sengi lengkuk sengi yam ke basispa pra jong klawat kari khasi utirot sing sim lapan long ya ke jing bo sentiu hakamat ke dur jong utiu sim khasi kebala depan penkrek dagi samla ke balong kum gadak jong ke jing borom ya utiu rusilur jong kari khasi. Nalor ketika sepangut kisamla kebalai lumlang ban penlong ya ke kenhun seng bahalang ke batamai Ribhoi district kebalai kerteng kum ke Ribhoi People's Council kini sengi lawan ru ban sakilang dau ba RR makdo ubdiu advisor jong Ribhoi Dorbar ulalong teng kum UMDC jong nongpo constituency hagisnem kebaladep nang tau ba plus stars im ubdiu vice president jong Ribhoi Dorbar uba Najim Kharmalki ubdiu presiden ke Western Ribhoi Dorbar uba Agustin Walang usamla mission tran lempat kiwai-kiwai. Kari batip riu, kari batip lay, hak takapor. Ngam dati kena ban ong, kalong na em akan kisni jungi, gua mentah. Swabunia, uong kamla kebayak kumusim lagi lui, banyak kebanyakim kumusim rau, kaktin selut, kaktin kebadan jemut, kebakit jemut, kebaai mensim, kebak kersiu, kebak penskem, ya kai, kebau yoi, nak bantah kejenggang kam nyeberi berkejat. Kumangalang kedai kasih kapat, ya Ribhoi People's Council. Namar kata ngakua bakti baru ama pikit kat ki jomka pinken mau ikini ki kentin kibau ne ukla kawat jom gari bekejai menreu ulakren bat ulabu hangi gilong din kimandin jumu kini kisi kulai siboni basimi bal ayaka jingtip kebabnya upandagon sangman, upiang nongba,
but uev terasing. Kadang-kadang tip utmaya. But kad kumno bakat lapenlong ikan ikan senong jongi hangne hari boy. Dapat jangan song senong jong kikur kijat kibaper. But mi ai kadang senong ueblay. Bau ai ikan ikan riboy kebasisok kebasisbo. Hangi benlong kum kenong song senong kijongka. Semua ini kat mengadang song nakin mau ya kawai kajing ruai ke bangi ruai ke puar ke mengadang dan hamorong bat hadu mentaru lese dan napi ki baju ruai bat ki banang kata kajing ruai dan lu na peneng jong pi ki bom tip siapang jongka bat kata kajing ruai ke om yen kenrau parari yen kenrau parari jing im pentema kat nang lay kisni ngi kan tanang siya jing long rim baro ko kenrau keno siaprang bat sa jing siya deban kenjo nakisurkan jong nong yalam jong pi iba jason i ko magkakida usata kwe ki sen ki arbis CF ki RBYF mo Riboy Student Association KSU bat kwe kita nak jam katong jong ki kum ke KSU ke KJP kita kiseng balang ke ba yarap jadi ke kya kason kita ki keduk ya kari khasi jantia baro Kariboy Youth Federation kajili jongka kalong hapo riboy bat Kariboy People's Council kataru kumalayos ngo ka kren ya ke isu jong kari hapden jong kita ki jing ki put trekam jong nga ba jong pi kamtang ba jong pi kumbo ang yalam mo yung pi penbit penbiang nila de ya ka yin ya ka sem ya ka kuri ka jay ya ka sinong ya ka tao lajo bat ka de ka tahi ka bangi penbit penbiang ya ka ribuhay yung i barok kawai haka kentin ka bakamiyar ustad runang uwang hakatin nang way wang kuni kisemla things globally up locally perhal yang mutul kucing mut bantai ke boy bantai ke rigasi jantia bagi ke state megalaya ke jumi ngilang la pada ban syam man duski banai lecture serta banai lai kita ki kam bapa lah la ya kata ka jaga ka bapidon la ya kata ka jaga ka bapi la ande ngakwa barkai tang kendia syapang jongi kumgi phoi ke syong hangni Kariboy People's Council the don kalat ka bakra kumno ban pray hapdeng jong ki jai reu phoi jong habangi phai si jai reu phoi jong ki Kariboy ke bamenor ba Kariboy ke bamenta dot ki ba bon ka seu kulmar i ong yem lang ban seu tu kino kita ki phoi kino kita ki bomde phoi Jika ni kertin boy ada di sisa ada kipule gawe ke kot ke belatok gawe usaha PRT Gordon
Abau tok baru batai syapang jong ki boy. Ukren baru batai baik pagaktin boy. Lalu ka identity jong ki boy. Kadai baik tangi ki jat kereu karbi lani ki mikir ki bagi omangi mat ngirum yong ki boy. Jahun ni ladakin pek agar boy ko menno. Hilap yang ini ki boy ki babon ki bawan na sigini ki tang asam. Kapul asam. Kebamon, kibabon nangi kaseu ti kena bantong. Bagi babon nangi kibagakur jongi kasdang nagtin ma. Yang waburam ni arakan sai makedok, majhong, malai, mane, maring, magri, batuta terter. Kibabon kidei bawan nangi nagitam jong ka border bak kejelasan pangilai wan hande bangamar tatim ban ong bak ngaji ngam seo ban identify bagi orang ini ngilang pandai yang dijak penreu walong dan dijak penreu cium